Aba ni abanyamakuru ba Radio Rwanda bakora ibiganiro byayo byose kuva mu gitondo, ubwo turahera kuri ntarungu tangira saa 6 z'ijoro kugeza ku kiganiro gisoza. Twahereye kuri Nyirarukundo Xavera, akaba akora mu makuru mu Kinyarwanda. Uyu muri kubona ni Jean Daniel Sindayigaya. Ismael Mwanafunzi akora mu makuru mu Kinyarwanda, ariko hari n'ikindi kiganiro agira cyitwa Wari uziko. Nisingizwe ari Jean Baptiste, nawe tumusanga mu makuru mu Kinyarwanda. Fisto Felix Habineza, nawe tumusanga mu makuru mu Kinyarwanda, aho afatanya n'aba banyamakuru bandi tumaze kubona hejuru, harimo Xavera, Jean Daniel Mwanafunzi, yego n'abandi. Hano rero aya ni amafoto ya Fisto Felix Habineza. Gentil Gedeon Ntirenganya ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda, akora ikiganiro cya mu gitondo cyitwa Bwakeye bute. Abakurikira Radio Rwanda muramuzi cyane muri iki kiganiro. Turatsinze Bright nawe muramuzi, yakoraga iki kiganiro cyitwa Bwakeye bute ari kumwe n'undi munyamakuru Gato Marceline, ariko ubu basigaye baza muri Kazi ni Kazi. Yego, umunyamakuru utari bubone muri iyi video utwandikiye muri comment. Mukayiranga House ni umunyamakuru nawe kuri Radio Rwanda, akora mu kiganiro Kazi ni Kazi no mu kindi kiganiro kiba nyuma ya saa 6 cyitwa Rubuga. Paulette Ngarambe Mukandemezo, yego nawe ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda, akora mu kiganiro cy'umuryango kuwa gatanu saa 3 z'ijoro. Pascal Nyandwi cyangwa se P7, nawe muramuzi cyane muri Kazi ni Kazi no muri weekend yawe. Onesphore Karemera, uyu nawe muramuzi mu kiganiro cyakorwaga na Epa Ndungutse cyitwa Amahumbezi, ariko ubu niwe usigaye ugikora. Kiva saa 10 z'amanywa kugeza saa 1 z'ijoro, aho bari kumwe na Iranzi Denise rimwe na rimwe, ariko kenshi akunda kukikorana. Aho iki kiganiro kiba kivuga ku myidagaduro, makuru y'abahanzi, amakuru asanzwe, aho aganira n'urubyiruko ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Yego, ariko kenshi iki kiganiro kiba kirimo imyidagaduro ahanini, aho atumiramo abatumirwa batandukanye. Yego, aya ni amafoto rero ya Onesphore Karemera, umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Niba nawe ukunda abanyamakuru kuri Radio Rwanda, utwandikire muri comment, twandikira izina ry'umunyamakuru ukunda ndetse n'icyo umukundira. Yego, Uwimana Fredina tumusanga mu makuru mu Kinyarwanda, ariko hari n'ikindi kiganiro akora nijoro cyitwa Isi ya None. Moses Iradukunda, hari ikiganiro akora kuri Radio Rwanda kuva saa 9 z'amanywa kugeza saa 10 kitwa Showbiz Today, ariko akorana na Japhet muri Samedi Detente.
kwa gatandatu. Jafite Mazimaka nyine nkuko namaze kubivuga, akorana n'uyu Moses Iradukunda mu kiganiro Samedi Detente kuwa gatandatu, ariko akora no kuri Magic FM, radio nayo ya RBA. Yego, umunyamakuru kuri Magic FM. Karara Uwineza nawe ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda kuri ikiganiro cyitwa Ntarungu. Michel Iradukunda, umunyamakuru kuri Radio Rwanda, kuri RBA muri rusange, akora no kuri televiziyo Rwanda, ibiganiro bitandukanye, ariko especially n'umunyamakuru kuri Magic FM. Kuri Radio Rwanda rero akora mu makuru mu Gifaransa. Yego, abantu mukurikira Radio Rwanda ndakeka mumuzi, ujya mumwumva mu makuru mu Gifaransa. Mbibutsa ko umunyamakuru mutari bubone muri iyi video uri bumwandike in comment, hanyuma tukazabakorera indi video tumuvugaho. Ni amafoto atandukanye ya Michel Iradukunda. Ibuka gukora share, like and subscribe ku bantu turi kumwe muri iyi video. Murindwa Augustine, umunyamakuru nawe kuri Radio Rwanda. Twageze mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda, aho kiba kuva saa 3 kugeza saa 5 mu minsi isanzwe, ariko muri weekend kuwa gatandatu kigatangira saa 3 n'igice kikageza saa 6. Tugiye kurebera hamwe rero abanyamakuru bakora iki kiganiro. Uyu muri kubona kuri screen yitwa Axel Rugangura. Muramuzi cyane abantu mujya mukunda kumva imipira kuri iyi radio. Ruvuyanga Emmanuel nawe ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda muri iki kiganiro cy'urubuga rw'imikino, nawe muramuzi. Muri comment utubwira umunyamakuru w'imikino ukunda cyane kuri iyi radio. Jean Claude Kwizigira akaba n'umuyobozi w'iki kiganiro urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Yego, ni umunyamakuru muri kubona kuri screen. Aya ni amafoto ye atandukanye. Mugaragu David nawe ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda, ariko no kuri RBA muri rusange, aho akora kuri televiziyo Rwanda mu kiganiro cy'imikino, ariko no kuri radio akoramo rimwe na rimwe. Yego, Nepo Dushime muzi ku izina rya Mubicu, nawe ubu ni umunyamakuru mu kiganiro urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Aya ni amafoto ye atandukanye. Mwibuka kumbwira muri comment umunyamakuru w'imikino mukunda cyane kuri iyi Radio Rwanda. Yego, ese ni Axel, ese ni Ruvuyanga, ese ni David, ese ni Nepo n'abandi. Ndacyayisenga Ibera nawe tumusanga muri iki kiganiro cy'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Akaba ari uwo muri kubona kuri screen. Ese we umukundira iki?
ubwo turabisanga hehe? Muri komenti. Samir nawe ni umunyamakuru mu kiganiro Urubuga Rw'Imikino. Nimba mujya mukurikira iki kiganiro mujya mumwumva, yego, akaba ari uwo muri kubona. Nawe ese umuziho iki? Muri komenti niho turi bubisange. Uwa nyuma tugiye gusorezaho ni Marcel Rutagarama, aho akora ku munsi wo ku cyumweru mu kiganiro cya mu gitondo.